Ki Nongshong Shnong ka Wapong Shnong East Giant Hills District hakalai trik no pra kilami pa iba ban pensangye ka jingpen tre ka madan artificial turf hakate ka Shnong. Kani ka jingmi pa iba ka de hadin baka isi Shnong ka klempen bana pa iba ya ka soskular blaya kod happening ka Shnong ber ka district sports officer East Giant Hills District. Ngim persya ya ka jingwan ka roy ka par hapo ka Shnong ka thang Henry ngi persya ya ka jingbam pun bana pa iba ya ka soskular blaya kod hashwa ban pentre kam ya ka madan laong kinong Shnong. Kat kam general meeting pada dep pada penman dah uhat senong yongi ini negeri yang ginong senong buat emani senong dah yahuni ya ni medan sa ga district sport officer yang di East Giant Hills District itu wa cina ya artificial turf hari ni medan tangwa haga tega general meeting ini negeri yang ida dawai na ga executive committee yang uhat senong wa achua pun cina ya ni medan to Wanra sewagi ya MUI upasnya apa bagi kam igam kinong senong man tri yang ni medan kam to TV ni ya MUI iya wesanya pergi dobar senong UI wa district sport officer East Giant Hills District mereka man ni UI man gajing sa don bor yung igam kinong senong hari ni senong wa kemudian kau man ngatela dapat isti yung kemudian man gak sedang kere andre MUI wa ikam menonton senong mungkin bigi ya sanya sedikit ya po pergi ke dobar senong iwa di SO dan ang liang ikam menonton senong ni dawan yu kang perca kaya gani kemudian kat wa ho imam wan ini percaya ke development andre wan yu percaya ke jinglet don bor yung het senong wa klaim da persenyau ya iga MUI andre depan kere ya gani kemudian kat kam wayu ke man ngate ina liang ikam menonton senong idawan ni kang swa ya gani ga medan bol bahkan pudep pumai besar dah itu wani MUI lewa burom yo hai senong wa badia giwa to pa yu ya gani medan wa usia habi stop ina liang no senong ila da pi ya kre lang yu ina liang yu him ya senjang wala caprang de kam te kerpa kam tam ya goto upai usia habi chimkhia ya gani kam kanang wa yo ikam minong senong le yu kre lang chiru kopi tenang liang ikam minong senong ne sni to wan pram pesnyau de bu le jingkar par kam tam ya kontraktor goto upai yu wa dewa burom wa ina liang ini sni dawan yu khang dewa burom kan pude biya pubai besud sna baham kre na mestem go vile dem inu jingjia ina liang mi bakli epi kita to ikam dawan yu khang kan pude pubai besud apri parasno prathawi ina liang kurpat jo repi usnya ba khang chuaya kre wa pi de kre binding sni ni kita to gajing penapasnya nang liang yung ikam tam jago to upai yu he to wani kam